กุมสังนิสมนิเลปฐุมจูนนิสมนีอันนี้Rainbow Mizo Channel ทิรตุเลไงทดูจงเตอินจะไปอินจีไปกันบุกเท่าเจ้าอันนี้ Rainbow Mizo Channel อินกันทบเจ้าฟ้ารัมริไวกรุ๊ปเต็นมณิปุระกันอูนาวเจ้าฟ้าเตตันปุยนาตานา donation เวบุรันคนแม็กจูชุนจมแม็กเจลอันนี้กันวิดีโอกันรอนตาลนังเฮียน Rainbow Mizo Channel จีไปนัมเบอร์เฮียนนักตุกจูนนิสมนิเลปขัดจันไล midnight แทงเฮียนdonation hi pek chun jom zel thai ania zofa mizoram chung mai ni lovin tlang thrang thranga omte he tran puina hi ron pe thau turin kan som chewa tun thleng hian manipur state ta kan u naw zofa te tran puina tan hian ram thrang thranga zofa omtele mizoram chung mi ten he tran puina hi anron thomek zela voin chun dar som pani thenga he tran puina lo lut kan don to jong hi cheng noi khat sing kwa sang thum zakwa le somruk pakwa hatling to ane heta hian du tok mai loin tran puina lapelo jong te khan tlem luom lo tam luom lo wa tran puina hi ron chung lut zel turin kan som chewa manipur state indigenous tribal leaders forum an chairman kuta hlan ani donani ole manipur state lampanga tanga thu tharle he boinai hakai noi harsat na thlengmek te an thir jui ngalila Kovela hian in dona mo civil war mo hachua hian tanina tangmek te tana harsat na atheng ngai thrina chu in dona le ramboi nang hong chua harsat na lian tak thleng ngai thrin ta jingami ani Manipur state lamatranga kan thu don na ten report anpek dan chuan tuna hian Manipur state ta zofa tribal tanina tangmek ta chu nasatakin ti du da ania tanina hian mihring anga in enkol na haum lova tanin chunga tribal tangmek ta chuan kut an tuara manipur state ta taninom jongsonga tribal homve ta chu tuna hian ti du dana le harsat na lian tak tokin anom meka tanin thren khat tribal te anom tam ve deu na huna phei chuan tharum thoin tanin chunga hian in ti boina achok bok ane majority meitei tanina tangmek ta chuan heng namte naw jok kan u naw zofa ta jinga tanina tangmek ta chu nasatakin anti du da manipur state ta meidi thuma borok thalo tak aum tran tira tang khan heng tanina tang ta hi ngai tuam takle din mun thalo taka anding ta ani kan thu don na ten han soidan chuan heng tanin thran khata hian meitei ho ten an kutte nunglama khir sakin hun rai tak chung chera te an phur betani antia hetiang thil thang jong hi manipur state ta prison department lampang chuan an khrenga tanin veng tu te mit muwa po heng tribal te hi meitei ho te hian anti du da an ngai sa chung thil thang ta chu murang ma sala tanin veng tu te hian buaina thal mit tur le heng tharum thona tanin chunga thengmek te mihring te digna chan vo in ra be saka in ngai sakna te hi ti top tuma malak na engma anei chuang lawani antibo report kan don na te hian manipur state chunga hetianga tanin chunga boina thlengmek hi aum ngai ani ti chu an chianga amaro chu tanin chunga hian engtiang takin nge thila thena chiat na le harsat na zofa tribal te hian engtiang takin nge an to ti hi an hramai theilowa kan video kalta lama khan report kan ron pek tongin Sudan tual chung in dauna haron chua thut khan Sudan ram chung mun rang ranga tanin chunga buaina achuaka prison break anti tanina tranga tlan chuana lian tham tak athenga Khartoum khopui chunga tang poin tanin chunga buaina anchok chuaka heiwang hian tanin veng tu tenen inti buaina atheng zui boka tanina tang mitam tak mitorot le poisak nei lo tak ta chu chua zalen anita ani kha he report kan don hi Rainbow Mizo Channel chuan kan ngai serious lea heng tanina tang te hi athen ta chu milhom tak ani wang nilem lovin thilti sual engemo anne wanga lut te ania ma se tanina tang mitam tak te ro hi chu civilian poisai lo te tan puwa milhom tak te ania en biran singa kai khruai Manipur state ta BJP sarkar hi dan le thuk pek ken ko na konga a hlo cham chiang lea
tanin chunga tang mek inmate te enkol na konga le khua khir na konga po lo cham na atok mek niin alang bok ani heti lai hian voin chun dar som pani le hachan ve vela NDTV report an pek dan chuan Manipur High Court chuan thu chua asiam niin han reporta Manipur state tharum tho na achua tran tira tanga mipuita ta na har satna lian tak thlen tu chu internet an ban hi ania mainly trangkhan internet thi suspend ania ti chuan voin hian NDTV hian report an pek dan chuan Manipur state sarkar nena Manipur state high court chuan abituk chin limit omin internet service chu pechuak turin hriat tirna ape ani NDTV hian report an pek chun jom zeldan chuan Manipur state high court a hian mimalenge mozatin request an file hemi chungchang hi Manipur state high court hian ngai toin interim order ati choka hei hi order nget chu ani lona state authorities state chunga thunai tu ten internet hi a limit omin service an pechuak turani atia limit neya internet service pek chua tur order chungchanga hian Manipur state high court hian munruat bik chu nailo ma sela area thren khat buaina chuak beng dai thaina mun han control thaina muna ta chuan internet service hi pechuak to turin hriat tirna ati chuaka ti chuan Manipur high court hian June ni somni le pathuma hian hearing an nei le dona hemi ma jong hi chuan internet service hi pechuak turin hriat tirna ati chuaka June somni pathuma hemi chungchang han ngai to huna hian interim order nelowin court order pangai hi ti chua ani baisai ani bokani Manipur state high court hian hetianga interim order hati chona chan pakhat nia han sai chu school zirlai te student ten admission process internet kaltlangin online na anti thailo wangin zirlai tam takten harsat na antok meka essential services anti service poimo tak tak mai mi puita ta na mamo thoktu te internet kaltlanga na thoktu ta chuan na antho thaina turin he interim order hi ti chua ani bok ani Manipur state high court hian interim order hati chua hian sarkar nena hriat tirna apek baka service provider rang heng Vodafone te Idea te Jio te BSNL tele Airtel te hena hian limit omin internet pechuak chunjam turin hriat tirna ape bok ani mase NDTV hian report an peka hian Manipur state high court in interim order ati chua hi engtiangin nge kalpui hani dona engti katangin nge internet hi pechuak turin hanti tiro chu report an nei tello ani Manipur state boina wang hian Assama Manipuri Youth Association ten malakna engenga munain Mizoram po minron bau hiala hei wang hian Lakhipur Kachara Bill to MLA Kaushik Rai malakna in voin June somni kumsang hi somni le pathum hian Lakhipur Municipality Conference Hall joint meeting ko ania he meeting a hian Kachar DC le SP maibaka namhroi tu rang heng Marin Pui Barak Valley region te Kukin Pui Kachar te Rongmei Naga Council Kachar te Barak Valley Khasi Jaintia Welfare Organization le Meitei Khroitu tele Bengali Khroitu te Manipuri Muslim Pangal Khroitu tele Kachar nam Khroitu rang te antel bok ani Marin Pui Barak Valley General Secretary James Lalun Sang hena tanga report kanton danin he meeting hi Manipur boina wanga Kachara boina thleng thailaka in venale malakna ani tin report hi kandong bok ani he meeting a hian namle pol rang ayo hroitu te hian thucha ansai luma report kandona tanga kanhriat thaichina Barak area Marin Puya vice chairman ni na chalmek tu puelti marchuan thusain Assamle Barak Valley tanga Manipur boina hi solfa chinfel thai ani lawa chuwang chuan helai area tang hian Manipur state boina chungchanga demna thu chuate engpol main ti chualo hi ahim barani hatia heiba ka hian rally naipo helai huna hian omzia hanei lawa condemnation te rally hoi hotte Kachara kanlo nei hian Manipur state boina hi aching feldon lawa helai huna boina min siam tu turmai hani wangin heng thil te hi tiloni se kaduani ati Puelti Marhian Asaizelna chuan
Manipur State buaina chingfel thai tu om chon chu Central Sarkar chau ani towa chu wangin Barak Valley le ache vela hian keimani le keimani buaina kanin siam sakhi athalawa tu main hetiang lam hoya malak na hi neilo ni se kan du ni atibo Masha chanchin kan buat sailai hian he meeting a hian thutluk na felfai tak siam halani lova chu wangin an thutluk na hi kan hreman tari lo ani tundin muna hian Manipur State ta buaina hi adai ber lai ni in ahriata meitei hovin tharum thona lian tham an cho chhualo wangin borok hi adai deuh duka in kana po hare deuh thuap re ani Masha hetianga meitei lam hanre thut hi ngai ti thalo tu ani zoka chu wang chuan Manipur State ta zofa ta chuan lian tham taka voile khata hanron chat thut an hlau thona wangin uluk takin khorang te ven himna an kalpui map thung ani thuleng vel then khata Manipur State Chief Minister N Biren Singh chu Manipur State ta omngam tolovin Delhi hatlan chiani tin report ania Masha hei hi thudik tok lo ania mizoten kan khoi social media platform then khata tele YouTube lama thangin mutur auma Masha thil thandan dik tak jok chu hetiang hi ani N Biren Singh le a cabinet minister then khatten Prime Minister Narendra Modi baka minister poimo dangte mutumin Delhi anpana ankal chan berpo hi Manipur State buena chungchang soi ho pui turin ania Masha Central Roi tutanan hian thutluk na mumal tak engma siam thei anai rilo ani Kachar District Bial tu MLA Kusik Rai kai hroina hnuaya Lakhipura meeting chungchang kha update hanai le lokila he chanchin kan buat sailaya thuthar kan don le achuan Mizoram minron bawa economic blockade kalpui tura rom manna an siam thu ronpuang jar tu All Assam Manipuri Youth Association an hroi tu ta jinga thusai tu chu Kachar SP chuan hetiang thil hi itilea Kachar district chunga buaina lian jok chokchok thai zonga thusoina inai le ni chuan suton site order kape chuak don ani tin avaujui bok ani hetianga Assam State Sarkar lampangin Mizoram nena buaina hi handulo wangin Kachar district chunga meitei ho te hian Mizoram State le mipuita tan hian har satna ansiam theidon lo ti achiangin halang to ani hetilai hian communal chief minister anti mai N Biren Singh Manipur State Chief Minister chuan thucha asoi zinga langsar tak mai pakhat awma kan chanchin tharlama hian report kan laron nei lo na kan Twitter account lampanga chuan report kan nei toa Hindu sakho betu kalfir fiak pol timaila RSS hota chuan Manipur State chunga boina chuak mek chu andam thule boina metmit thoi turin Manipur State Sarkar chu an ngena ti chuan an milem chai thai an papet Manipur Chief Minister hian ti ngai na ahret vak lo nin ahriata an mai chem chu an duain al lianta nin ahriata thel thai ani tak lo wangin Manipur Chief Minister hian thucha asoina hian kan state chunga chiatna tok le harsana tok in le lo chiate mitam tak anoma heng mipuitan hena hian temporary an chena in tur sak ani dona chongdol na thajok Manipur State Sarkar chuan kalpui turin in buat saina kan nei mekani ati hemi chungchang hi midday in report an pek result dan chuan N Biren Singh hian ami puita hnena muanna le inrem na haum thaina turin tharum thona chu topsan turin hangena borok pangai takle nunphung pangai taka kanom le thaina turin silai manga in beiton na ta chu topsan turin kangyan chawa mi puizinga ral thuam silai lek chok thin zongjong ta chu mi tu talaka ma silai lek chok chunjom tolo turin kaphut chawa khongai takin muan na aum thainan engkim maintaina kan state hi nunphung pa ngaya aum le thaina turin tharum thoa in ka ton na te hi topsan turle mi tu talaka ma silai chelaka kap tolo turin kangyan chawni ati kan state chunga relief camp thren khatte katlowa mitam takta chuan in le lo han nei to lo ani ti ka hria chuwang chuan heng mi te han chena tur hian Manipur State Sarkar chuan in sang thumatranga sangli vel temporary sak kantum meka heng in sakna mun tur te hi khoi hmuna nge remchanga eng tiangin nge kan ti hlotin thayang ti hi kan thlir mekani atibok N Biren Singh hian a soilan jinga kan chanchin thara report kan ron pek to
aram bai tengol ten army te han ka wanga army lama liam tur hanuma wang khan Indian Army ho tu ta chu he thil thleng chung changa hian an lungoi lo hlea en Biren Singh chuan hei hi sai chuakin Jun ni som le pariat le ni som le pako jana Misual Polten sipai an kapa Chingmang village lam hoi zongin Kantosa balatrangin army ta hika ania he thil thleng hi eng tianga lo thleng tan nge ti le Misual Rolten army te an kana chung chang hi security tanan review meeting kan nei thoi donani atibok he review meeting hi apoi moa army telaka hian tharum thona malam huna athen le tolo na turin inven na security atan eng tiang takin nge buaina hi alo chuatan ti hi kan khriata trulani atibok khain kana khan tribal zofa ten in nam noina han nei lowa meitei firfiak pol haram bai tengol le meitei lipun ten zofa te chen na mun village thren khatte bei antum chu sipai te hian an lo danga mase paltlang lui antuma wangin in kana hi achuak ta kha ania ami tengeile akut keberatana ahman haram bai tengol tele meitei lipun ten poi han khoina hi review meeting han nei huna hian diktakin an hailang dungem tiro chu ngai tu tham ating thungin hriatani review meeting tia hasoi hi an thu hriat te nem ngena turani deuh barin hriata achan chu Indian Army te hian Jun ni som le pakua nimin lama khan thu chua an lo siam towa Misual Rol silai kengten Imphal Weisa Kantosabal muna army te an kapa Chingmang village lam hoin hengmi te hian silai an kapa chu ni som pariat le ni som pako jana ania hetianga Misual Rolten silai an me puawang hian control turin sipai ta chu hanin rola army jinga mi pakhat chu kalhliam niin military hospital leima khong huna hruai ania mase din mun lo thon om hani lawani tin thu chua an lo siam to ani voin chun dar som panhile hachan vevela khan The Hindu in report unpack dan chuan Zo tribes community ta chuan Manipur state ta meitei te laka tharum thona anton mek wangin tribal te hian army te ven himna Putin India Supreme Court ta thu an theluta Supreme Court ta he thu thlen tu te hi Manipur Tribal Forum Delhi te ania he thu an thlen dan chuan India Supreme Court hian darkar somni pali chungemo darkar somli pariat chungin an thu thlen hi ngai tu sak turin an nge nani mase voin Jun ni somnia hian India Supreme Court chuan hengen na hi an hnolani ti an puanga rang taka ngai tu tura han ngen na darkar somni pali tranga darkar somli pariat chunga ngai tu tura an ngen na hi nol masala India Top Court Supreme Court hian hearing nei hun turatan July ni thum arwat thung ani tin han report ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan report thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo ten khongaya milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lovinen kol traula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudonia